Kecil penjari ya ke hukum kang dam ya ke senong kitau ne ke lockdown ke batrikam hadu arpawai singi kalawan ra ya ke jengku slai jing mut ya baro ke nong senong ke jala ki padap da ke jingleng a bat jengku slai ke mensim bakum no kin le ha ke bia day bat ki marba mardi hababu hak matru ya ke jeng septing yo balap ke jeng duna marbam bat poi sa ke jeng yap tangan. Kena kecing kuslai jongki kalau pauting keren nak kecing kene bat jeng khore bantet iki marba mardi hakin iki kendet singi balalet no. Barok kinong song ke jala bat kari ru kumju kidon ya kene keju kejing kuslai na duk kesengi bapen bena menteri rang bak duk kari ya ko hukum kangdam mi kisnong kitau bat layo I bana duk kene kesengi kinong song kaliatur pat ba saman la kedukan marbam bantet pahuk lupa ya ki marbam nak benta kalasa kalasi sengi. Kene kedai kecing septing yo lap bawan poi kecing kerduk marbam bat namar kani jan barok kedukan marbam kibadon hakisnong kitau kila terkhong ha kecing don jengki marbam bat kim la shu ban pendap kecing don kam upai ba ka sarkar habayo I yakini ki kala hab ban penjensur yaki kendon kangdam ban ailat kedukan snong bakin let thiet let pet iki marbam naki yo marbam bakin pen poi shala kisnong kitau bala ban pendap kecing don kam upai ba. Ting apa pi wan sekali ka yo pi semjing e na mo pin thiet ikni ki marba mardi Entah tentang semjing namar ba long curfew gumne na try kan extension ne ngam tip so ra semjing ba namar stay nong kendong ta ko ba geliang dai border area ten yo ni ki mar ne he hawa wan sene ro kim ai ki ai tang hendet ki mar ni wan sno ido mo yo mar kumner tang kliat bun ba ibreu customer mi mla era ban thiet namar yo tiar yo kai tang kliat kumenin menmit tur wan sini ane ga jing khap ne jing bun breu yo thiet mar ai ka tang si woi breu ai tang ar paket e khan ai sini paket e tong tai Iwan patar khma tekini kitia berak kumne ngam pada tharai bandap tolong sure ra tu ma nomor la don lai jaka sujakai bagi la yap ya da banyak sam dekat kumba kalias bagi ayangi ban ayu patar khma dengan la asung kopdap he Kisurok jong kanong ba shalong hakasin sa jan jong katayo baladem kila khapnya dakikali ket marbam kibawan nakaleng kijaka jong karilum khasi bantiet marbam mardi na yodu bat paltan bazar Kejauhan jong kini kikali na duk kitrok ki bolero pick up haduk kikali ren kalong dak spa teli haduk balahap ban penya yaki da kapali bakin yo rung sayo ban kit iki marbam na duk ukau upiat upan udai ko penyang bat kiwe Kene kecing yang lan jong kikali ket marbam kala jur na duk kapor janmiet haduk kapor siteng senya ha ka ba kinong thiet marbam kila hap ban yang da kikenta banyo kit iki mar sala ki jong kisnong kitau Hakan dikasih la saki bagi pulet bat ke major store kila bun kam hakaban ice slip ne ajing tho ikinong thiet marbam ban pentikna ba baro ki bawan thiet wan pen kinyo market jo kamar kidan ru na pedang kinong thiet marbam ki bala pen paw ya ke jing bin nyau bakim yo ban thiet iki marbam kat kum ke jing kwa jongki bat kila pen paw ki jing bakin la ban pendap pen biang ya ke jing dan kam ki pat ba hala ki snong ki thau ngawan na kasnong krang tinga kibun kimar kibangawan thiet namar hadu matahi la poi ki artayo baro umdan marshu te jan baro si snong hi baro khat kiawan wat mar myo shu te kala susi kala bo mata kasiru ngi snong kedong ngimtem tingila wan nadu bunen yewaje ni shuan thia hangne baro singi kali te lawan hangne pat mata ngi dong mut ba myo sibun khaw rekoi koi kedukan ka ai tang san pho le spa keji Teka ba selang ini bangin long ya kenika jingle jong kini kinong di kan teman ada kilo tang tak tahu kilo kau kan ko dor pat biang yi pat ba ka senong jong pi menang batai su fi nomor yo tang 10 kilo nong su non ai mar sikam ru kata kam ya la shay tek sekendo oh tu le siliang ya kaji tang bangi gim yo an le kom no fat nin ai mar sikam ru kam ya ha
Kene kejing knyum kamiru na marba bun kidang don ya kejing sung syapting bayok lap kejing kerduk marbam hakajela bat kejing syapting yok ba kim yok lat syu banwan thiet wan pet iki marbam hakisngi banwan kesorkar jela kalapen bena ba kajela kumbalong menta kadang don pahu ya ke marbam mardi bat kala kenturu iki pat ba bakim dai ban khuslai Kene kejuk kesur kalami naki mahajon kayi marbam ki belapan sengan dah kaba pentikna baki kali kit marbam kinang yai poibet hakanong ba shelong banwan ra iki marbam mardi hakini kesngi batrekam ke hukum kangdam ya kesnong kitau dah kesor ka peding. आपको कुछ दिक्कत होता है जब ये सामान इधर पहुंचने से क्योंकि ये जो नहीं दिक्कत तो होता है सर हमको जैसे एक तो गाड़ी हमको माल नहीं मिलता है जैसे हम जैसे ऑर्डर देते हैं ना वहाँ से तो हमको ट्रक अवेलेबल नहीं है बोलता है एक फ्रेट जो है ना ट्रक का फ्रेट वो बहुत हाई हो गया डबल हो गया वहाँ ट्रक का फ्रेट बहुत हाई हो गया कोई गाड़ी वाला आने नहीं मांगता है बोलता हम लोग लोडिंग नहीं लेगा इसलिए हमको दिक्कत तो बहुत होता है अभी लाने में ये जो आपके पास सामान है ये कितना महीने तक होगा ये एक दिन 2 दिन के लिए होगा अब जैसे हम लोग ऑर्डर दिए आज अब 5 दिन से गाड़ी पहुंचेगा और तो 5 दिन बाद और आ नहीं सकता है जैसे आज हम अभी हमारे पास स्टॉक है 2 दिन का फिर हम आज ऑर्डर देने से 5 दिन गाड़ी लग जाएगा आने में तो हो सकता है 5 दिन बाद अवेलेबल भी हो जाए थोड़ा माल Can you tell us for how many days you have the stock? Stock, though, actually, stock is good enough, but the panic purchase is there. People are purchasing double, triple, and like that. Goods are there in pipeline also. It is in transit, but some problem was there in Bihar, UP. Those trucks are stranded there. So that is the problem. Panic purchase is there. Otherwise, no problem is there. So when do we expect that these trucks will reach Shillong? Pardon? When do we expect that these trucks that are No, carrying no. goods I will think reach it will, Shillong? next week it will quite good enough. Next week. Yes, yes, yes. So what is Only panic purchase should not be there. Stock is enough, but people are afraid whether they will get or not. What is the problem? I don't know. Kesorkar jelaru kalashim kia bha ya ke jinglong jingman ha ka yodi marbam nadu kami sinsajan hadu kami singi ba ar jong kani katayong bat kalapan kre menta ya ki lat kilenti bakom no nla pan pensange no ya ke jinyawan tur baro syakanong ba shalong bantiet marbam Habayakran bau sembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong ula pentep ba kesorkar Jela kan sapen kup Borno haki Deputy Commissioner jongki district bapher bakin hapan bat kinong khayi marbam bakin let shemi ke marbam mardi na khana para bat Assam banra shalaki jongki district Kejing keren jongi kolong ba let's say lang ba jongki Deputy Commissioners kin identify ye kito ki main traders ni ki wholesalers kat ka dei bakila bandai live hero ya une ukhau la kalong na stok na guati lane la kalong ka stok nang thina khana para na ki babun ki ni ki majon khau ki adon wat ka stok jong ki hang thia po khana para